Hele Kelvi International chu Zion Street a kan dor la om thawin dorpui bara bazar a Kelvi Market a showroom thar kan hon belta e mi patan no panga tanga puitling hak om chikim na a hian sil run pui nei me kani branded coat su ta za asom hi discount ani a coat sale cheng sang hi le achung lam a om veka coat su dangzonga MRP atanga cheng sang khat aya claim lo zel discount pek me kani bok tin siam that nga ya omani po in man dawin kan siam sak theye wan than du than tur om ba ka mizo in cheina sang sang po kan nei boke Kelvi Market a thil zor reng reng man tau taka zora om lo ti min lo shiat sakla min han pan ve nge donia intan kan nam tan Kelvi International Zion Street le bara bazar bus stand le taxi stand bul phone 2322 036 2322 545 Beng Rishat na har satanete kumsom paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center Aizol chuan khovel thiam na hason na angzelin bengdar thatak tak omna huna zira mania tongman fiatura in adjust hey artificial intelligence AI mang bengdar te battery mang le man ngai lo rechargeable bengdar te anneya certified audiologist hemilama thiam na big degree nei nge yin lo puyang che imamo dan milin du than tur chi sang sang oma ilei nu kum engmo chen thlingin har satna inei pon an pui thei che Bengkom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok bengkwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a veke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Rancho siam lamarin tlak le mingtra National Productivity Award trumnga ngot dongto ISO certified ngat Baramati Agro Kutsuak Vokcho chu Mizorama leitheina omta e Baramati Agro Vokcho hi imamo angzelin anote cho big starter a chanchat na puitu grower tal anhun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati Agro Vokcho chom vokte hi anthau nalin ansa amuk tha a ansa po a hang big le tin antaksa a hriselin pul hri le na ta sang laka aveng himin antaksa in nat na shik adau chakhle bok Pvt popular le sofit te hi achat em awangin vitamin le mineral hlom ti hiala soyani a acho hi pek ne mangai lawa wangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a aizol pon kan thon sak thei boke Thar Feeds distributor Baramati Agro ngai zel le Thar store dor pui Aizola in chung thua moina changkang le in cheina bungrua chi sang du thlan tur tamsi omna mun man tlom le cha affordable price safe lines lunglei road chwampuya hiana omrenge rondor ve nge yang che in chung cheina bungrua premium level chachung chuang chachangkang chi sang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zau showroom safe lines World Bank rota a omboke apan to chinten anzong changzel anya o ron pan vengi turin kan so macheu safe lines lunglei road chwampui safe lines World Bank road Fogland Park khang Nghe đâm lâu chui lâu anh na bơi câu biển liệu lâu nữa mà Dam lo hi zong a poi thlak ni sarkara bil dan te shimyal lo mo Mizoram sarkar hian Mizoram khwale tui nge zong zong tetan Mizoram Universal Healthcare Scheme bo sai thara heta hian inen kono po cheng noi nga thlenga bil thei to dona ma kha chuan kum khata cheng sang ni in cheng noi ni thleng kan bil thei thin kha ania tuna chuan cheng zanga choi bel le in ale thok ai tan cheng noi nga thleng kum khata kan bil thei to dona nia Tuna adam doin oman choi phot ngai thin kha tuna scheme thara hi chuan poisa choi lo ngai mi a lavin dam doina om thei to don le nga la a tha e masin cheng sanga man semi private warda a thlona om theina le cheng sing khat man private warda om theina a om bokania eng tik chungin nge ain zia lu the don Jun sang hi somni panga thlenga inzia lu thei dona inzia lu man lautan le fi choi berin oga sang hi somni panga chunga inzia lu thei thungang enroma in senso khacho bil thei lo thungang avat ve o ti ve va turan ni chu
In chung hall biak in le restaurant manatan avoi khatnan Mizorama Fansar luxury designer fan showroom zonwam aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ni a clockwise le anti-clockwise severe tir thei current mangklem a blade color po in chung mila customize the ni dining room kitchen bedroom le living room mila omzene design shang ne siamani ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo i living room ceiling che moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hiron leivete remote control mangin speed direction le lighting a control theya India ram hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai kan showroom a atakin ron mu vela achiang zok nge yang phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni e Home Minister Phuket Sabdangan Sairang le Konpui Inkar Kongpui National Highway number 6 din huna enfia Kongpui Chezwal Lai Chakzo ka siam dan tur le lir theikal dan turwa manna asiam pui ngal Union Home Minister Pu Amit Shah an Assam Rifles ram chwa san tura Mizoram Sarkar in building hlui then khatman chengnoi zanga somni pathum le sangli apek tur chupek sak a in huam thu Chief Minister Pulal du ama ashil Niti Ayog governing body chuwa in New Delhi Prime Minister Narendra Modi hovin an thukhom External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran India enroll rala chet na apom zam to don lava nuclear manga vauzam theipo ani lo ti asoi Zonet chungkwate chibai ule Olive lal engzami kani a Chanchin thari lo ngai thlang u Home Minister Phuket Sabdangan vo in Khan Sairang le Konpui Inkar Kongpui National Highway number 6 din hun INFA Kongpui Chezwal Lai Chakzo ka siam dan tur le lir thei kal dan turwa manna siam pui ngal Chief Minister Mo Phurna Lamek tu Phuket Sabdanga hian Sairang atangin Kongpui din hun hi INFA chana Konpui an thlen huwa mual vuma 5th Air Battalion huna thunei tu tenen Kongpui din hun hi an soi ho ngala Phuket Sabdanga chuan Sairang le bui chali Inkar Kongpui Chezwal bi klai churwa tuitlak tamma asiam ngai ani awangin NHIDCL ho tu te chu manmo taka na thok turin a cha chokar khat aliam nuwa an na tho dan te a hmuna enfia le atum thu ashilani UDNPA Minister ni bok Phuket Sabdanga chuan bui chali le Sairang Inkar Kongpui chu chakzo ka siam that ani theinan atulangin Mizoram Sarkarin NHIDCL chu apui tur thu asoya Kongpui siam chunga lir thei in tlan chok dan vil turin police on duty dona Kongpuin apal tlang khwa YMA te chu phungboma som an ni tur thu soin PWD Highway Division 1 in nitin an vildon baka NHIDCL chu nitin na an na tho dan le an thlenchin PWD ho tu te shatir chin turin angenani kan Chief Minister Delia ajina and PWD Minister ngamaru khorna dambo awangin phailamba in enter turin an kalboka tichuan mo phurnate kan khota omlai lo ni nen helai kong hi mi puin harsat na kan tok tandon hian ashriata chawangin amuna azuk en kan nia a kong chungchanga chuan khulai buichali a khuan nasabik metar zathum vel a oma chumi lo chu kongkoi khoilai mahan no zewa thamai theitur ni khatnai ma lek lek chu munthum mun lia oma khulai buichalia diak koi khu hansol ber tur ni in alanga tichuan hei goil lama a company lam a thok tu te lama an manager alo tel boka tichuan ruah manna chuan khumi kong diak hlo omlai taka khu kan be ngal chatang kan ti a naktu ka tang hian lo tho chun jom lo tho tran an tuma diak zong zong khon payanga tuitlin theilo na turin drain an siamanga tichuan akong chan ve khuan lung an no khatanga chuan akong chan ve dang kha chu veiwa nan an la zo anga ro mandana chuan motor ruak aizol tanga tlan thla hi chhuna an tlan thla anga tin motor full load silchar lama tanga lo chho hi zana an lo chho thonga chumi monitor tur chuan mual khang le khamrang OIMA te anin peya anin traffic
an lo pui don ani chu tianga kan ti thei chuan zo hun tur hi soi har san te mema tin har saboka ruwa sur don nge lai vela hriat lova chu tianga kan ti thei chuanin reilo te a khulai kong khu tlan lo om lovin kan siam theng ti kan in be se ya PWD atangin SDO win ni tin alo vilanga ten ke ni team po karle in rin niya hian work progress en turin kalkan tumani Phuket sabdangan sairang le kon pui inkar kong pui ayan fiana hian Assembly Deputy Speaker kolasi bial tu MLA ni bok pulal fam kima tuirial bial tu MLA Phuket dong liana PWD Commissioner and Secretary Phuket Thom Moya PWD Engineer in Chief PH Zoram Liana kolasip DC Purabart Silal Mangaya kolasip SP Pu David H Lal Thang Liana le PWD ho tudangte Central YMA President Pulal Matswana MZP President Pu H Lal Thiang Himale NHIDCL General Manager Pu Vinod Kumar Jivasta ten Antroy Oma kong pui en fiana hian NHIDCL ho tu te chuan sairang le bui chali inkar siam tu tur contractor anruat zo thokhat ti an soya an hun pui lama tanga sumpek chwa alani lawa wangin contractor hian na an la thok chan theilawa kong pui hi achhiat to ba ka mi pui nor na an sat to awangin khamrang le bui chali inkar kong pui siam mek tu contractor chu sairang le bui chali inkar hi lo thom thatura ti ani thu an soi Union Home Minister Pu Amit Shah and Assam Rifles Ram Chwa Santura Mizoram Sarkar in building Hlui Chen Khatman Cheng Noi Zanga Som Ni Pathum Le Sangli Apek Tur Chu Pek Sak A In Hwam Thu Chief Minister Pulal Du Oma Ashil New Delhi at Samek Chief Minister Pulal Du Oma Hi Union Home Minister Pu Amit Shah ne Nimin Khan an in Koma Sarkar Tu Chwa Tarlan Danin Pu Amit Shah Chuan Mizoram Chu Ram Chunga State Ralmuang Ber Ani Chu Chuan Omati Thu Chief Minister Hi Ashila Mizoram rem na le muan na a theina na Pulal Du Oma lo torto na chu a hriat pui thule hemi hriat pui nan hian Mizoram Sarkar flagship program banakai hand holding scheme atana peace dividend in pek ani theile theilo te an soidu nani Union Home Minister Chuan Assam Rifles Ram Chwa Santura Mizoram Sarkar in building Hluiman Cheng Noi Zanga Somni Pathum Le Sangli Apek Turpo Pek Sak A In Hwam Thu Chief Minister Hi Ashila Airports Authority of India AAI Kutaleng Pui Airport Hlan Chung Chang Po Soyin Union Home Minister Chuan Arang The Ang Bera Chin Fel Atum Thu Alo Shila Mizoram DGP Atan Pu David Larin Sanga IPS Arang Lama da Ani Theidan Turpo an soiduna Heba ka hian Sarkar masahun laya Mizoram Legislative Assembly in Alo Pasto The Mizoram Maintenance of Household Registers Bill 2019 Tun Khenga President Kutalatang Chungchang Po Soyin Pu Amit Shah Chuan Chin Fel Sak Thuai Atiama Myanmar atanga ral tlante chin chana tur portal Mizoram Puala an siam chu pe fel ani to thu alo shilbok Chief Minister Pulal Du Oma po in Mizo Territorial Army Battalion dinani theina tura Union Home Minister malak na alom thu asoya ramven him na mai pi alama Mizo thalai tetana na siam tu poimo takani tur thu soyin ataka kalpui ani thuai theinan Intelligence Bureau Director ne na bo zui ngai la omte an soidun bok Chief Minister Pulal Du Oma hian nimin ve khan Union Finance Minister Pinirmala Sitharaman po apisa a komin Mizoram mason na tur thil poimo taktakan soiduna Chief Minister in Mizoram Rural Bank ka Mizo atam the ang beran lu theinan recruitment rules pot fan tura angen na chu Union Finance Minister hian arang lamalo ngai to atiama Mizoram in CSR fund atam the ang ber adon theina tura theito paswa pui tur thule Mizoram Sarkar flagship program banakai hand holding scheme atana summamo dante an soidun bok PNE Minister Pu F Roding Lianan mi puiten kol phetha an man bil dik takan choi theinan pro rata basis chu tun thla atangin man chan ani a hei mi pui thatna tura duan ani ti asoi PNE Minister hian va in khan dor puya a chen na ina thu thara thedar tu te komin kol phetha man siam dan thar pro rata basis chungchang a shilfia Revamped Distribution Sector Scheme RDSS Noaya Electric Semdar na konga mason na shang tho me kania hemi na kentel electric bill siam na software thar pro rata basis to Aizol Lunglei Longtlai Siaha Serchip Champai Khozol Saitwale Kolasi pa te mei tha atangin mantanani atia tuna kalphunga chuan thakhat dana mi puin kol phetha man za chu chu chhuakin electric bill siam chin ania pro rata basis a hian mi puite kol phetha man za chu nitin an man za ta tanga chhut ani to dona herwa man na hi mi puiten an man dik tak an pek theina tura ro man ni in nitina an man za bak bill siam bel a om thei to don lova mi puiten an chhor changkai le tura be sei ani ti asoi
puya froding lian na chuan pro rata basis hian tariff slab sang zokin bill achut vedon lava mi puite kol phetha manzat reading lak klaya wanga tariff slab sang zo ka chut ngai chin po abo to don ti soin mi puiten bill an pek that chuan an bill atlem to dona heti rual hian bill pe thalo te chu aniam pha don chuang lo ti asoi PNE minister chuan electric bill kal phung thar an man wang hian mi puiten an manzat dik tak an choi to dona mi chen khat an kol phetha man dik tak pengai lo te po in an man dik tak an pek angai to dona wangin bill sang de upo an mai theya hei sarkarin kol phetha man ati san wang ni lovin dik tak an manzat bill ani to dona wang ani ti lo sha a lo sha thiam turin mi puya cha tunaya pro rata basis anga electric bill chut na chu mi chen khatin afam kim lo thu the darin thu dik tok lo social media an tar lang chu poi ati thu asoya ZPM kai shoi Mizoram sarkar chuan an lo in tiam to angin kol phetha man hi ati sang lova ti san po atum lo ti soin mi puiten an man dik tak an choi theinan ma an lamai ani ti asoi puya froding lian chuan December tha chu kum khat chunga Mizoramin kol phetha an momo san lai berani china kol phetha semdar konga chan an lak nakal zela ni kum December tha chung khan veng chen khat loin en chok zeu chu amma se a khopum angin load shedding nei ani lova hei December tha chunga achum khat thlen na ani a department po an lom hle ti asoya Mizoram transformer sang thum za sari somnga vel a oma heng zinga za thum vel chu a hlui to awangin lot alak san deu chuan puak mai theidin huna adin to awangin ni kuma khan somnga vel an thlaka kumin hian transformer 10 kVA chin somvel thak le turin anin ruwa mana hemiatan hian sarkarin sumpo apeto a khochen khata electric ban hlui to tlumai theidin hunading tepo thak tura ruwa manni in sarkar le puidu angin kumsang ni somthum pani thleng sustainable power supply pek tum ani ti asoi minister choi om tu PNE department how to tepo in software Thar man chan ani awangin bill mulo om theani a bill mulo te tan po computer atangin an department website pedmconsumer.ugoerp.com ale mobile application pedm consumer ate en the ani antia mi puite chu he application hi lo download vek turangenin heta chang hian bill po apek ngal theiba ka bill chip char jok po download thei ani ti an soya dan thar chungchang sha chian du nei te tan PNE office a zo fia thei ani thu an soibok Tourism Minister Pulal Nging Lavamarin Mizoram Tourism Sports le Entertainment a theina sang tak a omawangin ramchunga sumdong lian te chu Mizoram lam hoi turin asom New Delhi Bharat Mandapama sumdong lian into khom na Rising Northeast Investors Summit avo in Khan Tourism Minister Pulal Nging Lavamarian Northeast the new hub of tourism and hospitality ti thupui asoya marchak abikin Mizoram chuan tourism sports le entertainment a te theina sang tak anei thu soin investor te chu Mizorama zin tur le sumdon na kong zong turin at soma marchak bial pum pui chu Odisha aya mishing claim zok area apo UP tiat vel chau ni ma se khwarel moina ina tuam vel boruak thiang him le culture house tourism a theina sang tak nei ani atia Asian ramtene na in na ile in kalpo ol samani a Act is policy lotlin na atan po din hun poimo tak alwa thu asoi Pulal Nging Lavamar chuan Mizoramin abik takin adventure tourism a theina sang takanei ti asoya Mizoramin theina anei thu soiringot andu tok to lova ataka chantir tumin thei to pin ma an lameka Red Bull nen changdunin nikuma Asia Urban Downhill Mountain Bike Racing masaber chu aizola buat sayani a kumina po antile don ti soyin Mizoram Christmas lomdan abikin vengtin khotina ruai che chu mundanga omvelo rampon thlenga ti larle zortlak ani thu asoi Northeast chu munkil khor ani to lova Mizoram po Delhi atangin darkar ni le achanve a thlen theya aizol bul thleng rel alu to don awangin investor tetan remchan na ain hongdon ti asoi Tourism Minister chuan Mizoram dampa wildlife sanctuary chu Asia a clouded leopard concentration san na berani ti soin aizol chu ramchunga traffic dan zom that berna khopui ani thule Mizoram chu state ralmuang India Asia kle char thiam za apwan masak berani thu asoibok Ministry of Development of Northeastern Region donor buat sai Rising Northeast Investors Summit 2025 hi Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi an ahonga ahonna hian Chief Minister Pulal du amapo atelani Union Minister of State for Minority Affairs, Fisheries and Animal Husbandry and Dairying, George Kurianan in Khan Lengpuya Fish Farmers Training Center din Natur, Laldeng Fisheries Demonstration Farm at Loa Malaktumdane en Pui.
Union Minister of State Pu George Kurian hian zankhat riak turin vo in khan Mizoram alo thlenga lengpui thlo theina tumhuna Fisheries Minister Pulal Thansanga Fisheries Secretary Pulal Rothanga le Director Pilal Tleipui tebaka Department ho to dang ten an lo dong songa lengpui alo thlen hian lengpui khotsunga mimal sanghadil siam tebaka Northeastern Council NEC Noya Fish Farmers Training Center din natur leldenga Fisheries Demonstration Farm tetlo in malak an tumdan aen puyani Pu George Kurian nena Fisheries Minister le Department ho tu ten Mizorama sanghakhoi tu te harsan na sang an lo thena sanghakhoi lama mason natur zol nuama Integrated Aqua Park din natur tiamin sarkar le puya Mizoram sarkar in project athelu lopom sakthwai turin an nge nani Union Minister of State Pu George Kurian chuan sanghakhoi tu te sumlama harsat na sukyang turin Fish Farmers Producer Organization FFPO Noya Equity Grant a thu Mizoram sarkar ho tu te chu ashila sanghacholak na konga harsat na sukyang turin twal chunga sanghachosiam chwa dan ngai twa turle startup angjong pu a an kalpui thei thu ashila sanghakhoi tu ten sarkar Noya ham thatna omte an shiat apoi moti soin hemi chungchang outreach program ne pui turin Mizoram a mithiam alo tir tur thu asoi Pu George Kurian hian aizol alo thlen nuwa khatla a ornamental fish rearing unit din natura Pradhan Mantri Matsya Samapada Yojana PMMSY scheme Noya chanpui na dong turathan sales outlet atloa PMMSY to Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Noya, Department of Fisheries Malakna Ania, Atumber to India, Sanghakoi Lama Mason Natwantling, Kware Dai Ken Aniti Soyin, Sanghakoi, Enkol, Zorli Akai Noikila Malak, Nainate Kalpuya, Sanghakoi tu te hamchat na ngai twa saka tunlai mila herdang lamle ti changtun atum ti asoi Pu George Kurian Hansan ina LPS Arena Folklena Pro Volleyball League Final aman puidona nagtuka New Delhi panin ahole ngaldonani Revenue Minister Pubilal Chanjavan arambuai olsamzo kachingfel turin pilot project atan vaireng te civil SDO chu sub registration officer atan ruat aniti asoi Revenue Minister hian vo in khan vaireng te atloa vaireng te civil SDO conference hall department ho tu tele khotlang shwai tu te nen an thut khom na a ramte chungchanga mipui harsat na sukyang turin sarkarin thei top achwati asoya mipuin ramte andil na le khapoi mo dang bo thin ti re na turatan ram application buat sai ania he application manghian mipui ten ramte le akai noi dil na sang chu online mangin an thlen thei to don ti asoi Pubilal Chanjawa chuan a department chana mipui ten harsat na sang an nei te sutkyan sak thei tura ma an lak mek thu asoya he malak na noya hian vaireng te mipui ten olsamzo karam buai chungchanga Revenue Department an dor theinan pilot project atan vaireng te civil SDO chu Revenue Department thuam chakna atan sub registration officer SRO apuan ani thu asoya SRO hian mipui ten ramri chungchanga buaina an nei te arem sak thei don ti soin SRO anga na tak thok tur hian rohman na kalpui mek zel ani ti asoi Revenue Minister chuan rampuma chia pek dan kalphung abuai thak MMA department mai baka bank lam dor tel an ngai china wangin mi khata lelan mai theilo chang a china wangin harsatna antok na sahle china hemi chinfelnan hian aizole ser chipa online a chia pek na kalpui chan ani a district danga po kalpui zel tum ani thu asoi Chutkhom hi vaireng te civil SDO pu H Vanlal Biak Zavan akai shwaya vaireng te SDPO baka vaireng te a village council shang joint YMA block MHEPI ole party shwai tu te antelani Mizoram State Legislative Assembly Noya Public Accounts Committee and Chairman Pulal Chandamaral te hovin Nimin Khan Champhai District Hospital antloa andin hun anzir chiang Public Account Committee hi Champhai District Hospital ho tu ten an lo dong songa doctors Lonsha inkom na a hian Indian Public Health Standards IPHS norms mga malak dan chungchang an soi ho baka zona le chan hunan mga Champhai District Medical Superintendent Dr. Zatluangan Hospital Development Report apea PSC member te hian Champhai District Hospital building le manrua an nei danan enfia ngalani PSC and Controller and Auditor General of India report be chanin sarkar na tho sang abigin department te summandan kim chang a enzui china tule tha anti angin house kal tangin sarkar arot na te an thlena an rot na sang te sarkari na bo zui dan po avil zui china ni Cheng noi rukle sing kwa senga ramlun not health center building sakthar chuwa in khan health minister Pilarin Puyin ahong
Ramhlun North Health Center hi Sorkara Changa Cheng Noi ni le Singkwa Baka AMC Ward number Pathumna Corporator Pisilal Chandamin Property Tax Return Achanga Cheng Noi Li Atho Manga Sak Ania Ahon na inkoma hian Health Minister Pilarin Puyi Chuan Ramhlun North mi puite ta na Health Clinic Thatak Sak Ani Thei Chu Lom Omati Thu Asoya Thoktu Tur Sorkarin Angai To Anga mi pui tamjok ta na Changkai Taka Man Ani Nge Abe Sei Thu Asoi Health Minister Chuan Health Center Bungromomo ti changtlun konga khotlang shwai tu le bial tu MLA te thopuya asom ngalani Aizol note 2 bial tu MLA Education Minister ni bok Dr. Vanel Thanapo in abial chung Ramhlun North mipuita na Health Center building thataka omta chulom omati thu asoya achung manrua turpo theang anga ngai tu a HB test na po apek ngal tur thu asoi inkhoma hian AMC ward number Pathumna Corporator Pisilal Chandami po in thu asoya hemi nu hian Health Minister hian Ramhlun North Urban Health and Wellness Center atlo ngala Health Minister hi bial tu MLA Dr. Vanel Thanabaka Aizol East Chief Medical Officer Dr. Lalhun Puile atho puiten an troi omani Seha District Consumer Union shwai tu ten furlo thleng meka khwarel chiat na thlen thul po ami puiten eile bar har satna an tolo na na malak dan tur sumdong te an soipui Zonet Tudon danin vo in khan Seha khochunga dorkai lian te chuan Seha khopui chunga sumdong lian zwalte an tlo chhuaka anin komna hian sumdong te chuan nitin mamo bu fai dailwa alu purun le thil dang chu engemozat an check khol ti Consumer Union shwai tu te hi an lo shila khwarel chiat na alo thleng palani po har satna athlen lo nan mi pui mamo zwal pui chu check khol ani theinan thei to pa chan lak an tum thu an lo shilani Seha District Consumer Union shwai tu te chuan Seha District Civil Supply Officer atanga thu an don danin supply bu fai po fur chezwal chunga e tur tu che khol ani thu don ani ti soin lomo man ti thu an soya Seha a dorkai ten leile shal thuwa Mizoram Sarkar le MADC Sarkar thu an zom thani asoin dortina bukna khol man ani a thilei tur buk po adik hlom ti soin lom oman ti thu an soi Kolkata a Manipal Hospital a hotu ten cardiology, cardiac surgery, neurosurgery, orthopedics, oncology, nephrology angchi specialty shangshanga mizomi puitetan aizola OPD kalpui antum thu an soi Manipal Hospital's Department of Respiratory Medicine Director Dr. Depraj Josh, neurosurgeon and spine surgeon senior consultant Dr. Harsh Jain le General Medicine and Endocrinology Senior Consultant Dr. Kaushik Biswas ten vo in khan Aizol Press Klapa Thar lakhom tu te komin Mizoram ta na an malak na shang an soifia Mizoram le mar chak mi puite ne na in enkol na tha petura in pek na chu nem hetin Khovel mun dang te anga in enkol na tha peturin Kolkata an hun puikal tlangin Super Specialty Hospital panga an nei ti an soya Amri le Medica Super Specialty Hospital te hnung zuin Manipal Hospitals chuan mi puiten in enkol na thazok an don theinan ma ala a kumsom panga chungin Mizoram atanga an ma ni pantu dam lo sing khat sanga chuang an enkol to thule hengzinga hian mi somsari vel chu hlotling taka an kal thak ani thu an soi Manipal Hospitals hotu te chuan Manipal Hospitals Noya Medica chu kumsang ni som pasari atang khan Aizol Hospital and Research Center nen an inzoma hemi manghian Aizola Outreach Clinics buat Chanchin ani a hehi mi puin an kham khop lo de ni a alana wangin cardiology, cardiac surgery, neurosurgery, orthopedics, oncology, nephrology angchi specialty shangshanga Mizoram mi puite hlok na atan Aizola OPD kalpui antuma hemalang na tura hian Civil Hospital Aizol nen thoklang turle Association of Physicians of India Mizoram nen CME mga intlunzom anidona specialty shangshanga in enkol na konga mason na Thar berber te chu in shiltonin Mizoram mi puite shisel na thazok chop chwa sak anidon ti ansoi Korte Thoveng Branch MHP in Voin Khan an kumsom ngatlin na Golden Jubilee an lom chu MHP General Headquarters President Pilal Liani na manpui Korte Thoveng Community Hall la in khoma hian MHP President Pilal Liani chuan Korte Thoveng Branch MHP in kumsom nga atling thei chu alom pui thule an malam huna ramle khotlang tan por changkai tak an ni zela be sei thu asoya khotlang le ram siam thaturin nu te an poimu a tunna ya swal na chi shang ruihlo le shithalo tak takin Mizoram a chen chil na sadawangin hemi siam that ko nga hian ti tak zeta chanan lak angaya MHP member zong chu theitop chwa turin atcha ani
Korte Thoveng Branch MHEP Golden Jubilee lom nehi Organizing Committee Chairman Pilal Thanpari Ralte in Akal Shuaya Korte Thoveng BDO pu Obet Lalmal Soma Korte Thoveng VCP Pulal Ngai Oma Mami District Samagra Shiksha Additional DCP pu Emmanuel Chakchwak le Korte Thoveng atlom ngai pol shang ai ote po in thu an soya Mamit Sub Headquarters MHEP President Nula Kelal Zam Lianin Korte Thoveng Branch MHEP Golden Jubilee Shadring na lungphun ahonga Korte Thoveng Branch MHEP Shuai tu lo ni to te hna choi moina hlan ani Kunna thok tu te ham thatna tura sarkar lai puin scheme adwan Viksit Krishi Sankalp Abhiyan manga Aizawl District Malak dan tur Additional DC Puzoram Siam Mar Hovin soi hawani Aizawl District of Viksit Krishi Sankalp Abhiyan kalpui dan tur hi nimin khan Additional DC Puzoram Siam Mar Hovin ngai to ani a kunna thok tu ten ham thatna andon thei dan tur ruah man na sang siamani Ruah mandan chuan he scheme noya kunna thok tu tele lo nei tu tam the ang berin sarkar lai puya changa ham thatna omte an man changkai theinan Aizawl District chung mun sanga inzirtir na buat sai ani dona team pathum in siamin kho sang an tlo kwal don ani nimina thutkhom na hian KVK principal Scientist and Head Agriculture and Farmers Welfare Department Horticulture Fisheries Department AHNVT le Soil Department how tu te an telani Aizawl Thar Pastor Bial Kaushan Pavalai Paul in in khan natlangin chite an thian fai Thar Pastor Bial Kaushan Pavalai Paul hian kumtina anti dan angin chite hi in khan an thian faya heta hian Thar Pastor Bial huam chunga Pavalai Paul member chanem tak an thok chuaka bolhlo ipsom ni pasari khat bolhlo an char khom chu AMC in bolhlo pai motor atho mangin an pai ngalani Natlang chan ma in khom toy buat sai chu Thar Pastor Bial Kaushan Pavalai Paul Chairman Pu H Zetlerin Felana Kal Shuaya Bial to Pastor Reverend Lalbiak chunga pachwawin hun ser ahmanga aman puitu Agriculture Minister Pupi C Vanlal Ruatale Safe Chitelui Coordination Committee Shuai tu ten thu an soyani Khobung Presbyterian Kaushan Social Front in Tunkar chung khan an huam chunga zirna in shanga zirna chungchang baka HIV AIDS le rui hlo thatlo zia an zirtir Khobung Presbyterian Kaushan Social Front hian zirlai te chu nakin loka khotlang shwai tu Kaushan kutle kelani mai turan ni awangin nunkong dikle tha zo a thiam nalama po michorna ani theinan mi thiam bik te somin school shanga an zirtira mizote zirna lama chanlak an ngai thule ramle namhum halna atan zirna apoi mo dante ruihlo le HIV awanga mizo thalai te din hun achia dan le din hun laoma an din dante an shil fi ani King George Medical University Lucknow athok Dr. Johnny La Shwai Twanga Nimin Khan Champhai District chung Khuang Thinga Free Clinic abuat sai Surgeon Specialist Dr. Johnny La Shwai Twangan Khuang Thinga athlona in entir na abuat saya hian damlo mi za somthum chuang anin entira in entir zinga hian mun puilama refer mi engemozat an omani Dr. Johnny La Shwai Twanga hi khobung khwani in cholmanga aron ho apiangin tuipuiral khosangsang atangin ni tin pantu anom china ama pantu te chu poisa alak sak ngai lawani khochini lo thlir hawang u State Meteorological Center Mizoram Science and Technology chinchia danin vo in khan aizola kholum library in Celsius degree somni parukani a avo berla in Celsius degree somni pahni ani nimin chonu dar ni le achan vele vo in chonu dar ni le achan ve in kara ro sur kha millimeter som pakhat point pali ani Naktuk Pathiania chuan kholum library in Celsius degree somni pasari vel avo berla in degree somni pakhat vel ani rin ani a jingdarli le minute somthum pathuma ni chwa kangat lai dar nga le minute somnga pakwa atlale ang Khochin thlir lok na Regional Meteorological Center IMD Gauhati na mulog danin naktuka Mizoram hun then khata ro sur theina za somnga atanga somsari panga aom fakna hun ilong manglok ang u St. Anthony's Higher Secondary School chuan kumsang ni somni pangale sang ni somni paruk academic sessionatan class 11 arts admission kan hong le ta e kan zirlai te talent tho chuanan co-curricular activities rang man pui thin an ni zirlai te thra top 10 alang te cheng wai khat le citation subject topper te cheng sing thum le citation te lompui na pek thin an ni experienced teacher ten pathian thu ne na naupang an zirtir na le an kai hroina skula hian admission ron ti vero le Ngak
klel takakan clear Ashok Leyland motor 1925 chipper chuaran chuak ta gear le differential du to samarin om tlangram kong milasia mani he 1925 chipper z hitsu a engine ne chakcha a kong chho ula achang theya zola achakna dang chuang lo diesel le area at blue a heklo big route hi anei tu telung oina turani ake tires a radial le nylon du than tura om fia ngam 1925 chipper chatna tak tak chiang turin ron le ve ngei ro le area at blue manglo model dang po om boke Liando Auto Works Ashok Leyland dealer for Mizoram Zema Bogle Sikul Puikon Mission Veng Aizol Chalai te 20 songs next Thar aswake jackpot siam cheese ball le fireball kur in sum bu so voi khat ai lai zong chang e yang entik lai po ai chi jackpot snacks potato sticks ghost pepper fireballs cheese balls fiery crunchy stick chili lemon red chili chatka shang shang a om cheu mule ihun lutak man chang kainan jackpot snack in sakitum naim I budget mil turang zelin I in kan sak thei chia I boi ngai mi alavin abulatanga atop thlengin engkim kan boi pui sak thei veka che AMC permit thlengin kan boi pui thei vek bok I in banga ta na tha zang khai le tha boxi kholum laka in vong dai thei waterproof soundproof ni bok EPS panel mangin I in kan sak thei bok che EPS form manga ceiling siam hi anin ti mu mek zel bok Kyangte Construction Private Limited Mission Vengkhang Aizol Hey Toyota, play my song. Niti Ayog governing body chu in New Delhi Prime Minister Narendra Modi hovin an thukhom sarkar le pui noiram chung mason na tur shang duang tu Niti Ayog ro rel na sang ber governing body thutkhom voisom na ahian Prime Minister Narendra Modi chuan ramchung mi puite du ber chu India mason na ania state tin ma an son chuan India in ma son ani ti asoi Prime Minister chuan kumsang ni somli pasaria India churam mason developed country di turin Viksit Rajya for Viksit Bharat at 2047 mangin theitop chwa ania hemalak na hnuaya hian chaktak malak angaya sarkar le puile state sarkar ten tho dun na thajok an nei theidan turte entrepreneurship program manga thalai te ta na ezon na tluan tling le chen fak om buat sai sak mekani thu asoi Prime Minister chuan India khopui te po in ma an son chakhle a mun ma ten changkan na an lo dol zo theinan chanlak angaya mason na tluan tling nei tur chuan chen fak om le remsha taka na tho atul ti asoi mason na kong an zo meka state sarkar te chu one state one global destination kalpuya an state chunga theu khovel huwa pakhwal jin hip theitur mun pakhat tal buat saya cheibol turin Prime Minister chuan atsa mun pakhat lo tak chuan a chevel mun dang tepo ati mason chop zel theidon ti asoi Niti Ayog governing body hian state in chief minister le UT lieutenant governor te baka union minister chanhem tak an telani BJP in Congress shwai tu Rahul Gandhi chu Operation Sindur chungchanga India sipai te ti hnwal tuma le rammi puite inkara hem thak tuma apu BJP thupuang tu Gaurav Bhatia an nizana New Delhi BJP pisapuya tu thar thedar tu te akomna a Congress shwai tu Rahul Gandhi chu Operation Sindur chungchanga chongkam chuangtlai tak manga India sipai te ti hnwal theizo nga chongkam chele rammi puite inkara hem thak tuma apu a Rahul Gandhi chu Ebdu Party shwai tu nge ania Pakistan nam pasal tha ani ti azotani Gaurav Bhatia chuan Rahul Gandhi an Operation Sindura India in Indo thlo theina engzat nge a hlo ti azotte ramdang in India thlop lo anga asoite India le Pakistan in kara US President Donald Trump in rol tura som ni anga mi puima asoile
India foreign policy tluchia anga pu chu thalawati thu asoya Rahul Gandhi chuan atong kam mai ba ka achet zia mangin India dona alantira sipaite fuina lam ain antha ati thwan opani atia Pakistan in thurala India be dan tur ngai tu Rahul Gandhi chu apua zona ane ani chuan all party meeting a zot mai turin thuron ape ani BJP thupang tu chuan Prime Minister Narendra Modi kai shwain rol rala chet na le mi fir fiak te dole turin India chu akal zel dona politics a in beina chuan India sipaite ati hnual phalo ti asoi West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee in Sarkar lai pui chu rol rala chet na ado ziali ado le dan puangzar turaram shang palai athon chwa chung changa Parliament Special Session ko turin angen West Bengal Chief Minister yani zana a official social media account kaltanga thuchwa siamin Sarkar lai pui in rol rala chet na ado ziali ado let na te puangzar tura political party shang tho ho na a ramshang shanga palai atir chuak chu lom omati thule ramven himna chungchanga sarkar lai pui malak na shang chu akai shwai All India Trinamool Congress chuan athlop thu asoya heti rwal hian palai te lo le thuna Parliament Special Session ko ni se adu thu soin ramchung le pon boruak chungchanga malak na te chu midang ain ramchung mi puinol puin an shat masak atula an chanvo aniti asoi Special Session ko chungchanga hian Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju chuan tun thlani som pasari khan ko ani don le don lo chungchanga thu thar thedar tu te zo na changin ton din huna chuan India din hun puangzar turin rampona palai tir chwa hi atul macha a zo fel phot ni se ti alo soi to ani BSF in tunaya India le Bangladesh in kara in hir ngau na thleng me ka intelligence atanga thu andon bo zuin ramrishu la ven himna anti cha don report chen khata tarlan ani danin BSF chuan intelligence atangin chen omram Bangladesh atanga rol rala chet na thleng thut theila ka inral ring turle khomwal wansang le tuipuya ven himna ti cha turin thu andonga hemi chungchanga hian tun khatir lam khan thunei tu te po anloin mukhom to a Central State sipaite chu ven himna ti cha tura thupek an ni to ni a soyani Intelligence te chuan tun hnaya tangkhan Bangladesh a hian Jamaat ul Mujahideen fir fiak pol an chale tan ni in an soya West Bengal Police po in tun khatir lam khan he fir fiak pol mi pathum hi an lo man to ani BSF chuan India le Bangladesh in rina abikin West Bengal a hian sipai duty dante thak dang lamin patrolling po ngor zokin an kalpui mek ni a soyani fakna hun ilo mangle lo kang u Samsung chuan tunlai thiamna AI energy mode mangaduan fridge chale changkang aron chop chuak ta kanthil da tur zero adjust me theile achunga e tur kan da te lo chin che in asiam dan tur thlengin aron tar lang theani atiat pui rawa achung zaw le lenghim jok po oma Samsung chawina an siam wind free AC 15 meters live ong dai the current hello enkol nuam le T5 me the po omboke D Buang and Sons authorized distributor for Samsung Kimte Enterprise kulikon ngai zela square pipe round pipe le rectangular pipe inchong structure railing bar le chitang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole inchong rangwa roofing JSW ISI India ram pomashiat lar kum sabi chung kan lo zwar to a mani doza te se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zangle cha rangwa tuidon world class Eurocard UPVC material in rwatuilo khol ve de che wholesale retailing kan pe theye Yamaha Thansang and Sons Auto Division chuan customer titan bongkon bazar venga servicing center munzaw le parking harsat na omlo bunfel ani to a khol changkang le changklung taknen training chuak technician den theitop choin kan lo puyang che Runlan North Industry penga showroom hon ania Yamaha two-wheeler model shang loan in lak theya shiachani du chuan thoktu ten puiche kanin huam renge FCAT sang and Sons chuan institute ta na ham chat na rang wa chachi FK roof aron chop chuak le ta vuak thwa le tan boy ngai lovin mani du ang cheni na order theya azaw zong in anga sen so atlem bi kle vuak thwa angai vela wa wangin tuipu ta om vela wani FK roof hi Mizoram sigle samil chi nuam tok chi acha 0.45 mm ani shechiang du tan 8794267570 le 9436142909 na zofia theireng ani
India External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran India enroll rala chet na apom zam to don lova nuclear mga vozam theipo anilauti asoi Europe Rampathum Netherlands Denmark le Germany tlo azin External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hian nimin khan Germany athenga Berlin khopuya tu thara thedar tu te akom na India enroll rala chet na achan let na mi fir fiak te nuai chimitur Operation Sindur akalpui chungchang asoi fia India enroll rala chet na dole turin zangai na alantir to don loti soin India chu nuclear manga vozam thei ani to lova India le Pakistan inkar churam dang innam noina tel lavin Pakistan nen an soi fel thei ti asoi Berlin atlen nuyan Dr. S. Jaishankar chuan a official social media account a Germany Chancellor Friedrich Merz nen anin mu thei chulom omati thule Prime Minister Narendra Modi minga chibai abuk thu asoya India le Germany in thodun na chazok an nei theinan tluang takaram pani IOT an in biak thei abe sei thu asoya India in rala chet na adaulet na le aram veng him tura India in chet alak na te chu Germany in Asia thiam puya alo thlo pawangin lom thu asoibok US President Donald Trump an iPhone siam tu company Apple chu US a shal chwatur iPhone chu US leilunga ngei siam tura adu thu asoi US President Donald Trump chuan nizana a official social media account kaltlanga thu chwa siamin Covela smartphone siam chuak tulian ber Apple company nan siam chwa zinga an shal nember iPhone an siam zinga US a shal chwa turbik chu US leilunga ngei siam tura adu thu asoya Apple hian India emo ramdang khoya emo po iPhone hi an siama US an shal chuak don ani chuan US alak lumana chia za somni pangalak atul don ti asoi Tunaya US le China in karbo ruak chalawangin Apple chuan an iPhone siam chuan chu China atanga India asonan tumthu an lo soito a hemi chungchanga hian US President hian Apple CEO Tim Cook abiak to thule India in son lo tura thuron apek thu alo soito a tundin huna Apple hian khovel puma an iPhone shal chwa turte chu China Vietnam le India a smartphone siam na hun puya te an siam tir meka tun aya sen so hiam zo ka India atanga iPhone tamzok siam chwa an tu mek la ya US President thuron anga US lama iPhone hi an siam chuak ani chuan Apple company hian buaina na satak ato pharin ani Russia le Ukraine in tun thani som paruka Turkey anin biak na angin ni zan khan mitang zathum somkwa an in thleng Russia Defense Ministry chuan ni zan khan thu chwa siamin Russia le Ukraine te chuan sipai an shen zani somsari le civil mi za somni veve anin thleng ti asoya Report chen khata tarlan ani danin Ukraine le Belarus in rina a sherni hi fa mitang te hi anin hlan chonga voin le naktu ka mitang tamzok anin thleng le don ni asoyani Many som paruka Istanbul khopuya Russia le Ukraine palai te in biak na khan mitang sang khat veve in thleng turin an in rema nizana mitang in thleng chungchanga hian US President Donald Trump chuan tluang taka mitang in thleng ani chu lom omati thule ra thatak achwa abe chei thu asoyani Bangladesh Telecommunication Minister Faiz Ahmed Tayyip an Bangladesh Chief Advisor Mohammed Yunus chu Chief Minister ni na atangin abang don lauti asoi tunai khan Bangladesh Chief Advisor Mohammed Yunus hi bang tur anga thu thedarani a hemi chungchanga hian Bangladesh Telecommunications and Information Technology Minister Chuan Nizan Khan a official social media account kaltlangin Bangladesh Chief Advisor chu abang don lauti asoya mumal zo ka Bangladesh a thune ina in hlan chhon ani theinan le felfai zo ka ro rel ani theinan Mohammed Yunus chu abang don lauti asoi Bangladesh twal chung boruak thalo in mun meka in thania tin Bangladesh political party ten thom an nei lian chhohle a Chief Advisor Mohammed Yunus chu nakum jun kha in than ani tur thu lo puang to ma se eptu party lian Bangladesh National Party chuan in than ni tur tukfel thwai turin an kara report chen khata tarlan ani danin Bangladesh Army Chief General Waqar Uz Zaman po in kumin December emo a aya ma emo a in than nei nge adu thu alo soito a anram chu ruat chop nilaw mi puite thantlin nge in shwai se adu ni in asoi Home Minister Phuket Sabdangan Sairang le Konpui inkar Kongpui National Highway number 6 din huna enfia Kongpui chezwal lai chakzo ka siam dan tur le lir theikal dan turwa manna asiam pui ngal Union Home Minister Pu Amit Shah an Assam Rifles ram chwasan tura Mizoram Sarkar in building hlui then khatman chengnoi zanga somni pathum le sangli apek tur chupek sak a in huam thu Chief Minister Pulal du ama ashil Niti Ayog governing body chuwa in New Delhi Prime Minister Narendra Modi hovin an thukhom
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankaran India enroll rala chet na apom zam to don lava nuclear mga vauzam theipo anilo ti asoi. Khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani. ABPMJY healthcare scheme le sarkar MRT kalphung shang ve ka kal chin chu he scheme thar hnoya hian huang khata chhun fin ni in kalphung khat hnoya kalpui turani a ham chan nom thaya ro danglamna a om thungang he mai ba ka hian civil pensioners le provisional employees te po he scheme thar hian huang vek to donani ABPMJY sarkar na thok provisional employees le civil pensioners te tan he scheme thar hnoya hian ashan pa inzialu angai ve to lova minol puitan ero manchoi inzialu angai dona inzialu na hi subcenter kalpui mek ni in juni somthung sangni somni panga thling inzialu thei ani anga inzialu man lautan late fee choi berin oga sangni somni panga chunga inzialu thei thungang enroll ma a insen sau khachu a bil thei lo thungang Rintla ka sumdong a om to ka thil man chiar chin IC Big Bazaar chuan imamo na Shia in Kulikon East World Bank Road ta Lini Construction abun filta e Rintlang le mantlom zokin Lini Construction yan UPVC mangin kongkar frame kitchen cabinet frame le frame eng po asyam sak thei che aluminium frame le euro frame idu point idu ang soila ilung oina san turin anlo siam sakang che heng ba ka hian rooftop steel structure step railing le tuk verbar po siam thei tu anni in samek sa tole saktum tan pan masak ngei chi ani a lirthei parking a harsat na omlo dor tharlom nan April tha thleng discount pek me kani Lini Construction Kulikon East World Bank Road opposite petrol pump contact 8119865420